Uhlaleleni ungangeni kule channel ephethe izindaba ezishisayo. Igama lami nguVusi Mavusana kwi-channel ehamba phambili umkhanya kude TV. Bafowethu inkulu indaba laphana wengane zakwethu. Ithinta uSgwebo sentambo ke laphana wengane zakwethu obhale ipost yakhe laphana wengane zakwethu. Ezwakalisa okungenami laphana ngokuvaleleka laphana ngohambo oluthinta abaculi bakaMaskandi abahambe bavakashelana emakhaya ke laphana wengane zakwethu. Abaqala laphana kibo kaNjoko, siyabona kuyakhula ke laphana wengane zakwethu. Baphinde baya kibo kaSicebi Msinga ke laphana wengane zakwethu. Ubese posta kanjena ke uSgwebo sentambo ngeposti ekudla bona ke laphana wengane zakwethu. Siyazi ukuthi mabefika laphana bafike bedla amadombolo ke nenyama laphana wengane zakwethu. Ipost yakhe ibesithi badla bodwa isitokofela samadombolo. Ukuveza ngokusobala ke laphana ukuthi uSgwebo sentambo wengane zakwethu akazi lutho ngodaba oluthinta ukuvakashelana. Mina ngiyafisa ukuzwa uvo lakho ukuthi wena ngabe kuthini okwakho ukuphawula ngalolu daba. Ake sidibane laphana kwi-comment section. Mawumusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile, cenzela subscribe, cenzela bell ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposta ivideo entsha.